nongeye kukuramutsa nkwifuriza amahoro y'Imana n'urukundo ruturuka kuri yo. Ndizera ko umeze neza, uguwe neza. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe rero ni muri wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi twama twabashyikirije. Wowe wuguruye iyi video, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ubaye utarakora subscribe wayikora kugira ngo dushizeho video ujye uhita uyibona. Icya kabiri, ujye usangiza ubu butumwa inshuti zawe. Icya gatatu, ukore comment kubera ko biba bikenewe ibitekerezo byanyu. Yesu abahe umugisha. Ariko nagira ngo nongere musabe iki kintu. Burya ni byiza ko utakwimana views. Ni byiza ko utakwimana views ukoze subscribe, wango ukoze ikintu gikomeye cyane. Uzamuye uyu murimo uwuteye inkunga. Yesu rero abiguhere umugisha. Ndagira ngo tuganire ijambo rikomeye Imana iduhaye. Byanditse muri iki gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice byaho 10, umurongo wa 7 wonyine. Haravuze ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mutangire ubundi. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana Imana iduhaye kugira ngo tuganire. Ubu ni ubutumwa Yesu yarahaye abigishwa, ariko arabatuma arababwira ngo nimugende mujye guhindura. Mugende guhindura amahanga, mwigishe isi, mwigishe ubutumwa bwiza, kandi muhindurire abantu benshi kuza ku Mana. Arababwira ngo mugende atakintu mufise, mugende mujye gukora umurimo w'Imana. Arababwira ngo abaha ubutware, abaha ububasha, abaha imbaraga. Ndavuga kuri izi mbaraga rero Yesu yatanze. Gato dusenge. Yesu yatanze imbaraga zizigisha abantu ubwami bw'Imana. Abantu bagakizwa, abantu bagahinduka, abantu bagahindukirira umwami. Yesu yatanze izo mbaraga mu bakozi. Niyo mpamvu iyo ufite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa ntabwo wawicarana. Niyo mpamvu iyo ufite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa ntabwo wawuryamana. Umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa urakurya. Ntabwo ubona amahoro, ntabwo utuza. Iyo ukurimwo ugumva umuriro urimo uraka muri wowe, kubera ubutumwa bwiza bukurimwo. Ntiwabuceceka, ntiwabwihererana. Yesu yatanze izo mbaraga zo kubuvuga. Iyo ubufite rero burakurya kugeza igihe ubuvuze. Aravuga ngo mugende mu butange, mwigisha abantu iby'ubwami bw'Imana, muhindure abazemera bakizera, muzababatize, mubahindurire kuba abakristo. Kabiri, abaha imbaraga. Muri izo mbaraga bahawe harimo izindi mbaraga zo kuzura abapfuye. Abantu bapfuye mu buryo bugiye butandukanye. Hari abapfuye mu mitekerereze, kandi burya gupfa nabi ni ugupfa mu mitekerereze. Yesu aravuga ngo mugende muzure n'abapfuye. Bapfuye mu mitekerereze mu bazure, abapfuye mu buryo bw'umubiri mu bazure. Yesu atanga izo mbaraga z'ibitangaza. Izo mpano z'ibitangaza ziratangwa mu bigishwa, ziratangwa. Muzazura abapfuye, abapfuye mu buryo bw'umubiri, abapfuye mu buryo bw'imitekerereze, abapfuye mu buryo bw'imyizerere. Mugende mu bazure, mugende mutange ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ngo abakozi b'Imana bahari ari abo gutanga ubuzima.
burya abakozi b'Imana b'ukuri bafite isoko muri bo y'amazi ava muri bo atemba bageraho, atemba agera ku bantu. Amajambo abavamo atanga ubuzima, kandi umukozi w'Imana w'ukuri agira amajambo adakama, abameze nk'ududubiza, abameze nk'amazi kurya abadudubiza, ameze nk'amazi atemba nahagarare. Umukozi w'Imana wa vrai ntabwo agira amajambo yitsa, ahubwo agira amajambo atanga ubuzima. Kabiri gatatu arababwira muri izo mbaraga bahabwa imbaraga zo gukiza abarwayi. Mwirukane abadayimoni bave mu bantu. Ndagira ngo duhagarara aho ngaho. Mwirukane abadayimoni bave mu bantu. Uyu munsi wa none amadayimoni azengereje abantu, amadayimoni abujije abantu amahoro. Ndagira ngo nkubwire, niwizere iri jambo uraza kubohoka. Ntabwo ari njye navuze ibi bintu, ubu ni ubutumwa bwa Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo niwizera uraza kubohoka. Izo dayimoni ziraza kukuvamo, iyo myuka iraza kuguhunga. Imbaraga twarazihawe, imbaraga zaratanzwe. Mwemu yera arahari kugira ngo akubohore, mwemu yera arahari kugira ngo aguhe ubuzima, mwemu yera arahari kugira ngo aguhe kwidegembya, mwemu yera arahari kugira ngo agukureho iyo migozi. Yesu arababwira ngo mugende mwirukana abadayimoni mu bantu. Abadayimoni barakuzengereje. Ntabwo nzi ubwoko bw'amadayimoni ari ku buzima bwawe, ariko ni wowe ubuzi. Nagira ngo nkubwire ngo izo dayimoni zigiye kukurekura mu izina rya Yesu. Ni wabyizera, izo dayimoni zigiye kukurekura, kuko Yesu niwe yabivuze, aduha ubwo butware bwo kwirukana abadayimoni. Ngiye kugusengera izo dayimoni zikurekure. Mfite dayimoni z'uburwayi, mfite dayimoni zigiye zitandukanye, ariko zigiye kukurekura mu izina rya Yesu. Ugiye kubona ubuzima. Yesu yaravuze ngo mugende mutanga ubuzima. Abakozi b'Imana n'abahesha b'ubuzima. Turi hano kugira ngo tuguheshe ubuzima. Turi hano kugira ngo tugusengere ubone amahoro. Turi hano kugira ngo tugusengere ugubwe neza. Turi hano kugira ngo tugusengere usinzire, maze igihe udasinzira, maze igihe ufite ibibazo byinshi. Turi hano kugira ngo ibyo bibazo tugufashe kugira ngo biveho. Nyemerera dusengane Imana. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikomeye, uri Imana itanga ubuzima. Shalom seleko taramanda. Imbaraga zawe zirakomeye. Ndasenze muri uyu mwanya abana bawe babohore. Imbaraga Yesu waraziduhaye, tuzabohora abantu, tuzatanga ubuzima. Nange ndekuye ijambo rivuga ngo niwakire kubaho, ndekuye ijambo rivuga ngo niwakire ubuzima, ndekuye ijambo rivuga ngo wakire ubuzima buturutse ku Mana mu izina rya Yesu. Umuntu wese urwaye yakira ubuzima, ndabumwatuyeho mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo genda ibyawe uhereye umunsi bitangire bifunguke, imiryango yawe ifunguke, izo ndwara zikuveho, iyo myuka iguhunge mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bikubayeho. Imana iguha umugisha. Shalom shalom.